ملت کرد یه بسرمان لباجار نشویل یه سرپیلات تنسی و لامریکا چوا روژین خل مانگا رمضان پیروز در باز دکن و جشن رمضان پیروز دکن. جشن رمضان الملت خواهمیه پیروز کن و الملت بسلمان آخره که تایبت الرافندا ما رافندا كردي الناشفيل يبيو أمدت ماون خدي تعالى طاعت عبادة تميا قبيل كربيت خدي تعالى قلنا تميا غفران دبت رب العالمين جيانوان برف خوشتر و ببيتن الصال الدهاتي دا رمضان الجدر في ولاطي الطامكة ديتر احتمال يا هاي ورنجك ديتر يا هاي ديري كسكارت خو ججنجي طبعا برهمي و رمضانية كيف خلق مهميا بيجوت هم همي بيجوت چين جهكي چكو مزگفتا ما جه مناكت ام چين جهكي دي نويجا خايا ججن الويرت كين ججن پیراز بايل ايكودوت كين بشتي هنگي ام چين مالت ايكودو سردانت ايكودوت كين جروب مجموعة ام چين عيدا ايكودو پیروز كين چين مالت ايكودو سر نسا خاد دين امي بسلمان پیروز كين وخاصة باجر نشویل جيريا كردا اول رجع عيدا جي ام عيدا واجي خرق بيروستيان وصلاب وهمي بسرمانه وصلاب وهمي كرد نشویل. هر وسط روجا جشن دا گله کسین کرد جنو زلام و خیرخوازی کجمکی پارک یه دیاری بو کسین بیچاره و هر وسط بو خدمت کرنا سنتر صلاح الدین دا بشین باشتر خدمتا اکودو بکن. بسم الله الرحمن الرحیم. عيد روجة هوا روج نبيجة هوا حمية إن شاء الله خدي تعالى بوا قبيل بكتن بزنا خدي وطاعة روجة وحمية قبيل بكتن في رمضان خير بما كتا خوشي إن شاء الله بزنا خدي وججن هوا وعيد بيروزة وابت إن شاء الله. ججن وهمية بيروز كين يا خلقي همي ناجل كردا وبصرمان همية ججن برايد خويت الكردستان جهمية جشن پیروز کن. جشنی همو کردان پیروز به لهمو شارکان بتایوتی لناشویل لامو لعائلکانی ایرا جشن پیروز به خوشی به یاخوا مانگی پیروز و مانگی کی روزک مبارک جایت جشن پیروز به یاخوا. در روزایی که جشن رمضان پیروز دا همو مالبات این کرد و خوشیک خارنیس بدهی جشن چید کن و همو دیگر یک خارناس بدهی پیگود خون. تنش بو خوشی و یک گرتن و یک ریزی خو هر واسا پیر و گنج و زارو لمالان دیگرن و جشنا ایکودو پیروز دکن و هر مالباتک برنگکی جشنا ایکودو پیروز دکن. مهوان حسن نشویل تنسی.